Балдар, сіздерге daha bir anekdot айтып берейін бе? Bir bala үйіне келсе, шапкасы лай екен да. Апасы, "Эмне шапкам лай болды? Айт десес", десе. Баласы айтып тұр. Мен мектептен келе жатсам, достарым шапкамды алып футбол ойнашты деп тұр. Тоқтап тұрсаңар, күлбей тұрсаңар, бияғын айтайын. Анан апасы ментіп тұр. "Сен эмне кылып турдуң?" десе. "Мен аларга фартайс болуп турдум" деп тұр. Абдан күлкілі екен. Ооба, дагы анекдоттарыңар барбы? Ооба. Bir koroz болып тұр да бітті аялдың. Аны сатқаны базарға алып барыптыр. Қанша сом десе 10 000 кептір. Эмне мынча кымбат десе. Bunun bir putунан тарса англисча сүйлөйт, bir putунан тарса орусча сүйлөйт, bir putунан тарса iki putунан тарса кыргызча сүйлөйт дептир. Анан айт тезирээк. Анан макул деп алыптыр дагы. Үйүнө барып bir putунан тарса hello дептир, экинчи putунан тарса привет дептир, эки putунан тарса жыгытасың эшек дептир да. Ай, менде эмне суга салтасың? Эмне көлдө ойнойбузбу? Кой бер. Ай, менде да кой бер. Ой. Сен эмне мени алып жатасың? Мени коюп кой. Ортума коюп кой. Мени эмне алып жатасың? Калгандарын кабай калыппы? Ай, достар, биз көлдө ойнойт экенбиз. Көлдө ойнойт экенбиз, достор. Ай, достор, мени да Ай, кош бол достор, мен да кеттим. Ой, мени кой бер.